Dua Khomotso Maphane a re simololle ka ditlhogo. Go dira ka natla ga Mahama o ikemetseng go le botlhokwa mo go godiseng itsholelo. Tona wa ofisi ya Gatautona a kgothatsa boeteledipele jwa lephata leo go bona gore ditirelo di goroga ka nako ebile e le tsa tlhwatlhwa go bathong. Mo go tsa metshameko setlhopha sa rugby sa sekolo se segolwane sa Popagano se tla emela lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa Southern Africa Junior Schools Rugby Competition kwa Harare, Zimbabwe. Yo ranolang ka puo ya diatla ke Patricia Chobanyane wetsu dumela. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o kaile fa seabe sa Mahama o ikemetseng se le botlhokwa mo go dirisaneng le puso go goga maitlamo a tlhabololo tsa sennela ruri go thama ditiro le go ngoka babeeletsi. O tladitse ka gore puso e dira bojotlhe go tlhofofatsa ditsamaiso tsa madirelo le peeletso go nonotsha bokgoni jwa Mahama o ikemetseng. O na bua kwa phuthegong kgolo ya ngwaga le ngwaga ya bo 30 ya boherabongwe ya lekgotla la Hospitality and Tourism Association of Botswana HATAB ko maumosong ono. O tshidile o nkabetse. Mahama wa bojanala o na le seabe sa 5.1% mo itsholelong ya lehatshe leno mo na le bokgoni jwa go dira le go heta ka go atolosa dintlha tsa bojanala go tokatsa madirelo a kgwebo le peeletso ga mmogo le tomagano e e tseneletseng ya bana le seabe ba puso le Mahama o ikemetseng mo mererong ya tsa dithabololo. Government recognizes and appreciates the private sector as an important actor for economic growth, prosperity and job creation. To this end, I note with a great deal of satisfaction that the private sector has, with the passage of time, begun to play its rightful role as we strive to diversify our country's economy. Over the last 2 years, a lot of efforts have been directed towards reviving the tourism sector from the lingering effects of the COVID-19. I wish, therefore, to assure you that government continues to do its utmost best to provide a world-class investment climate for not only the tourism sector, but the private sector as a whole. Go baya kwa pele seabe sa Batswana mo dithabololong le go ntsha madi mo mehameng ya ditirelo go botlhokwa mo tswelelopeleng ya thabologo ya batho le itsholelo. Vision 2036 enjoins the nation to be passionate about productivity because the lack of it thereof affects our international competitiveness and the prospects of success. I therefore urge the tourism sector to take the lead in raising productivity levels, as well as inculcating a world-class service culture. With regards to government facilitation of participation by Batswana in the tourism sector. We recently saw tenders for concessions with deliberate steps to give citizens of Botswana a headway. Lefatshe la Botswana le tumile go rala mahatshe ka ditsamaiso tsa lone tse di thomameng tsa tshomarelo diphologolo le ditsa bojanala mme le lebanwe ke kgwetho ya go sekasekwa ga molao wa go kganela thekiso ya dirwetse le tsomo le diphologolo ya mahatshe a Europa mo go ka laamang bobe. Bana le seabe ba re go botlhokwa go nna le ntswe lengwe go sireletsa maitamo a tshomarelo le bojanala a lefatshe leno. The recent restriction on importation of hunting trophies that some European countries intend to impose, who are our main source markets, is only one of the difficulties that our country is currently facing. Thus, cooperation is required if we are to establish as the preferred travel destination. We support controlled hunting as a means of conservation. There is no country, as far as I'm concerned, that has made conservation its priority than Botswana. And we have done so through applying of a mixed approach to tourism. We are available at any given time to be able to support and advocate that on behalf of government. Human-wildlife conflict has been in existence since time immemorial. Botswana have been managing the conflict effectively over the years, but it has become more costly and resources are limited. Industry should come up
and contribute towards efforts that could assist those who have been affected. Le kaelwa ke maitamo a lone a thabologo ya senela ruri le a tshela botswana le thomame mo tebelopeleng ya lone ya go rotloetsa thabologo le kgolo ya Mahama wa Bojanala le tsotlhe tse di amanang le yone. O tshidile Onkabetse, Botswana Television. Tona wa Pereko le Selegae Mme Anna Mokgethi a re ka tshwaragano le lekalana la Bojanala ba tsere tshwetso ya go tlhatlhella babereki ba lephata ka dikitso tsa gore ba tlhokomele batho ba ba tswang kwa ntle ga lefatshe leno jang go godisa Mahama wa Bojanala. O bile se ko phuthegong ya bana le seabe ba Bojanala ya Hatab e tsweletseng ko Maung. Ke letleletswe Somalekae. Mahama wa Bojanala o na le seabe sa 5.1% mo itsholelong ya lefatshe mme jaanong go netefatsa gore lefatshe le tswelela ka go tla ka methale ya go tlhomamisa gore lengwa ka Bojanala ka dipalo tse di kwa godimo e le konokono. Lephata la Pereko le Selegae le tlhalosa fa le bone ba tswelela ka go lemoga botlhokwa jwa go nonotsha dikitso tsa babereki ba komelelwaneng mo go netefatseng gore ba fa baeti ditirelo tsa boleng go tsholetsa serodumo sa Botswana mo matlhong a mafatshe a mangwe. In collaboration with BTO, we have trained officers particularly deployed at these points of entry on customer care and service delivery management. Now, this has considerably improved the service delivery. Now, due to transfers and promotions, our staff contingent have over the years been reduced. As you are aware, when we open 24-hour borders, like Kazungula, like Mamuno, our staff contingent doesn't necessarily increase. They remain constant, and this is what affects our service delivery. In aligning to the overall goal of rolling out the red carpet, BURS has taken initiatives that embodies the spirit of hospitality and efficiency. Like, as already alluded to by the Honourable Minister, the implementation of one-stop border posts. This we intend to do at all of our critical ports of entries. One has already been done at Kazungula. The next one will be done at Mamono border post. E re lentswa go santse go na le dikgwetlho tse di farologaneng kwa melelwaneng bana le seabe ba kaile fa bana le maikemisetso a go tla ka ditsela tse di maleba tsa go thusa mo kgolong ya Bojanala. Under what circumstances really are these officers at the ports of entry, particularly at Port of St. Maung? At what point are they required to ask a client to open their suitcases? It is intrusive to be rummaging through one's bag, especially maybe not even in the privacy. They're not even private, it's open where everybody can see. And in that regard, the Revenue Service is investing on getting non-intrusive inspection machines, scanners, baggage, and cargo. This is to ensure that we bring back the integrity into the whole process of searches. We are also investing on canine facility, because we have the sniffer dogs that can now sniff out things without us having to open the bags. Mo maitekong ao a tsweletseng a go ntsha ditirelo tsa boleng lefatshe leno le supile le ikemiseditse go tsholetsa dinao mo tirisong le tlhabololo ya maranyane kwa melelwaneng a akaretsa maranyane a itshireletso. Ke letleletswe Somalekae, Botswana Television. Tona wa ofisi ya Gatautona Reka bo Morwaeng o gotlhile boeteledipele ja lephata leo go di goga ko pele mo go tokafatseng go wediwa ga ditiro tsa puso tsa ditlhabololo le go isa ditirelo tsa tlhwatlhwa ko setšhabeng. Fa a bua kwa puisanong tsa go itsheka-tsheka ga lephata leo ko Francistown, Tona Morwaeng o kaile fa thulaganyo ya go oketsa dikgaolo go rala lefatshe leno e tla thusa gore setšhaba se bone ditlamelo. Bethany Mando. Tona Morwaeng a re lephata la gagwe le di goga kwa pele mo maphateng othe e bile ditiro tsa lone e le tse di hapegileng tse di thomamisang fa maphata a gokagane mo go tsamaiseng mananeo wa dithabololo a puso. A re ka jalo gore lefatshe leno le atege mo maitlamong a go nna itsholelo e kwa godimo ka ngwaga wa 2036 seabe sa lephata le se segolo thata ka jalo go maleba gore gangwe le gape boeteledipele bo nne bo itsheka-tsheka go bona gore se ba se dirang se tsamaelana le maitlamo a puso mme a re go godisa dikgaolo ke sekai sa go potlakela go isa ditlamelo kwa setšhabeng. The number of districts have been increased, and this gives us the opportunity to imperatively
profile our districts, towns, and cities, and identify, amongst other investments, opportunities, value chains, service offerings, and all the amenities available to the citizenry. Such analysis is critical in building a high-income country, which is the aspiration of this government led by His Excellency Dr. Mokgweetsi Herikia Lesumasisi. This ministry, as the apex ministry, is key in delivery of national and local level activities and service delivery through its governance, oversight and administrative functions or institutions. We must lead by example. Hakubiwaka reset and change our mindset to effectively and efficiently deliver on our different portfolio responsibilities under Ministry for State President and facilitate the office of the President. Una rotloetsa boeteledipele gore fa ba lefa ba sekaseke tse ba di kgonneng le tse di saletseng kwa morago mo dintlheng tse Tona Dr. Mokgweetsi Masisi a di ba romileng ngogola ka moranang. These commitments being to improve presidential support services, like I said, to improve agility and effectiveness of communication services. Koromenta ka se functioning ko ntle ga this ministry. Gora re sentse re bone gore re improve government public administration. Gore mmuso o tswelele o dire sentle. Ke rona ba re go pitsaneng. Boeteledipele bo itlama go tswelela ba dira ka natla le go fetola ka ba ntse ba dira dilo ka teng. Take time as our colleagues under one roof to embrace one another, to work together, to understand the link between ourselves. Interesting thing is that all of us, diverse as we are seeking one performance agreement that minister that he signed with His Excellency. So you can actually see that it is very, very important for us to be meeting here. We really appreciate your support. Bokopano jo e ne e le bonta pongwe ja go amogela balaodi ba bašwa ba dikgalo tse di sa tswang go thomiwa go ba lemosa botlhokwa jwa bone go direla batswana ka botswapele kwa dikgaolong tse ba leng kwa go tsone. Bethany Mantu, BTV News, Francistown. Tona wa itshireletso Rre Kagiso Mosi a re lefatshe la Botswana le tsa ka tlhoafalo itshireletsego ya batho ba lone ka jalo puso e tla ga diofisi tsa sepodisi di le 20 le bofara bobedi lefatshe ka bophara. O buile se mo phuthegong ya lephata leo ka la boraro mono ga borone. Tsholofelo Tombale. Tona wa lephata la itshireletso Rre Kagiso Mosi Busheng o gateletse go bokopanong jwa lephata la gagwe gore dingwe tsa ba tla remelela mo go tsone ke go netefatsa fa seemo sa pereko sa makalana a itshireletso e le se se ba letlang go dira tiro ya bona ka manontlhotlho. Dingwe tse di tla dirwang ke go oketsa ditlamelo di tshwana dikoloi ga mmogo le go oketsa diofisi tsa mapodisi. A re mangwe maiteko ke go aga diofisi tseo di le 20 le borobabobedi. You can just not sit in office and drive your own objectives. You are sitting in the office to drive the promises that have been made by our political leaders. That is why we are here today, and that is why we need to listen very carefully to what the minister instructs us today. I am happy to announce that the PSS office has completed its evaluation. Yesterday we had a meeting with the Ministry of Finance, and they have accepted that they will provide the guarantee, as this is a straightforward PPP to construct these police stations with the houses. We will be going to cabinet for the final approval. Ona senola dilo tse dingwe tse di tsewang e le konokono. My other priority, bagaetsho,
is research and development, as we need to fully understand all the critical variables and influence peace and security through research to enable us to develop innovative and evidence-based solutions. Lephata le ne gape la sanola gore ba tla tsibogela go tsenya mo tirisong mengwe mogopolo e e neng ya tlhagoga ka nako ya go sekasekiwa molaomotheo. Let me from the onset inform you that Cabinet has directed that all ministries to facilitate implementation of the approved constitutional review recommendations as they appear on the government paper number 1. Through development and review of relevant laws, policies, and programs, I therefore urge you to assess and analyze all statutes related to your departments to ensure that they are not in conflict with recommendations. E re ka tiriso ya ditagi le magoletsa mo lefatsheng leno, makalana a farologaneng a ne a kopiwa go thusana le lekalana le lešwa le le lwantshang thekiso ya ditagi mo tirong ya yone ya go nyeletsa gotlhelele thekiso ya ditagi tsotlhe mo lefatsheng leno. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Moparlamente wa Matete Molapo wa Bojang, Dr. Edwin Dikoloti, wa kgoletse company ya Choppies Group sabe sa bone mo go tlhabolle matshelo a banni ba kgaolo eo. O bile se jaaka ne a rola semmuso matlo a le mabedi kwa metseng ya Matete le Digawana a agilweng ka thuso ya company eo. Pearl Phuduhudu. Dr. Dikoloti a re kabo ya matlo a ga se go tlhabolola matshelo a banni fela mme go supa mowa wa lorato le neelano le gone go neela motho seriti. O tsweletsa ga gakolola batho ba ba abetsweng gore ba dirisa mananeo a puso a tshwana le go gokelwa ga motlakase go tlhatlosa boleng jwa malapa a bone. La itse gore re Choppies mono ga se Choppies hela gore a tumeletsa tse re ka di rekang e re hiretse le bana. Golomo ra golo le bogela a tumela wa pola ile pompo e gore tse bata gore ha moalo o nama le nna tšenne le pompo a metsi ska ipona tsapa gore jaaka ra tulusitse mananeo gona le gore le motlakase we go reka khatla khoba e o botla we ikokotela mo le botaneng connection mahala wa koleme ya mmuso ya puso ba ga selo se bonno ke selo se sentle thata se go sa eletsa mo letsheng la Botswana ha o sta bonno ba ga etso o ikutla le motho mme ha gona la ha nna nteng o ikutla le ona ba ba le segile o golle sire ka gore wa bo itshupa gore ha ke mo gameha. Moemedi go tswa ka company ya Choppies Re Mmuluzi o ne a tlhalosa ba batla tswela la batho se ba tswana ka ditsela tse di farologaneng go tokafatsa matshelo a bone. Ke bua jana ke bua la re tsama mo ntlung ya bo rataro ya masoma a marataro mme maikelo la rona ke go goroga maikelo na ke gore go aga a le lekgolo le masome a le matlhano pele ga ngwaga wa 2025 mo ngwageng ono hela re dirisitse madi a ka nnang kana ka 500,000 go agela Batswana mme ebile re ya go tswelela re ntse re tšhema ya ka go simolotsa go tšhema-tšhemiwa ra ga matlo re ire tse dintsi tsa go tšhema-tšhema go itona jaana ke re modimo wa lesogo a tsone le lona ka metlha le dipaka tsotlhe ka modimo ya go mosego hatsa modimo ya go motlhonono hatsa e go nantsa lebala le ba bangwe. Dikhamphane le setšhaba ba rotloeditse go tsenya lebogo mo go fetoleng matshelo a bangwe ka bone ka batla go ba supa popagano lorato le tirisano mmogo. Pearl Phuduhudu, BTV News. Mohumagadi wa ga Tautona Meneo Masisi o a khotse mokgatlho wa segojamolelo ka tiro entle e ba tsweletseng ka go dira go ranela lefatshe leno go thusa malapa ka dithulaganyo tsa madi a diphitlho le ditiro tse dingwe tsa bopelotlhomogi. Masisi o bile se fa simolodisa semmuso le kanana la mokgatlho o ko motseng wa Kanye ke se go fetse Makwinja. Mokgatlho o simolodisitsweng ke bomme ba balemi ka ngwaga wa 2007 kwa motseng wa Letlhakeng go bolelwa setso na le makalana ka tshwara 27 mo Botswana mme bilontswe tsweletse ka go gola le go anama lefatshe leno. Fa ke kopana le basimolodi ba one lwa ntlha
ba intekudisa ka namana ka ngwaga e le 2018 ba ne ba bua ka go nna bopelotlhomogi le go amega ba supa gore maikemisetso a ba gwetlhileng go simolola mokgatlho o a santse a eme a tsepame jaaka go tshimologong le utlwile go balwa di-branche tsele bomme segolo jang ba eme ka dinao ba direla setšhaba gompieno sego tsa molelo e na le maloko a feta dikete di le 9 lwa re thusa go dira tiro e tona re lemoga bodiri jo ja lona ke rotloetse ba gaetsho mono gore ga ba lemoge se se go tsa mollo se se dirang mme ba inaakanye le sone mogolwane wa mokgatlho o a re ba o thaile ka thulaganyo ya modimo e supang fa sengwe le sengwe se ka kgonagala fa go na le mowa wa lerato le popagano gotsa bomme gotsa a o tuke mokgatlho o simolotse fela ke bomme ba ba neng ba tshela ka temothuo bomme ba ra itse gore go ngwa go sena o dirante o sena dikgang tsa bo payslip tsa bo di insurance ga di ka ke tsa go letelela ba bona gore ka rena re lehela ko masimo re bolotsa re bo re reng a re itirele re bone gore America se ke re bolole sepe go molemo go bona lo supa gore e le ruri peo ene motlege ra etso tautona a ile mai ya gwaba jano ya mela gore dumela ha ile gore e tla mela thata go heta le gompieno mpo e le supang gore lwago ya ba gompieno e betso ga ke bone le matlo hela ga ke bone e le bonno hela ke bona e le tshimolodiso ya go tokahatsa matshelo a bone batho bao ba lo ba abelang morago ga se matsile ona ya go bula semmuso ntlo ya mothoki kwa go seno ga mmogo le matlwana a boituketso a kgota ya go bome le go rola dijo go tswa mo mokgatlhong wa sego ja molelo wa Kanye ke se go fetse Makwenja BTV News Kanye moeteledipele wa sepodisi sa Botswana o rotloeditse maphata a itshireletso go kopanela botsipa le boitseanape go lwantsha borukhutlhi lefatshe lotlhe ka bophara mapodisi Marathe o tlhalositse se kwa modirong wa tsamaya sentle o neng o dirilwe ke ba lephata la Magolegwa o supile fa puso e rotloetsa ba itshireletso go tlhomamisa gore tsamaiso ya bodiredi e tsamaelana le maikelo a puso mpho ke leboge ka pego mo kamela lephata la dikgolego wa pele Medana Marathe o tlhalositse ha mapodisi a na le bokgoni jo bo tletseng mme ebile ba kgona go di goga ko pele mo go rotloetseng maphata a puso go diragatsa mananeo a itebagantseng le go tokafatsa maduo let us take the prison service to the people and I think we have achieved that the voice of the customer should direct our actions. Batswana ba re ba batang mo sepodising sa bona. A ke sone se re itebagantse le sone. A re sa itebaganya le sone, what do we need to do? Let us align our actions. Tona Mmusi o supile fa katlego ya lekalana lengwe le lengwe e ikaegile ka boeteledipele jwa popota ga mmogo le go ntsha maduo ga badiri. A re ka jalo mme Marathe ke mongwe wa ba ba supileng ba na le bokgoni jwa go etelela pele ka botswapelo ke ka moo a neetsweng maemo a go etelela pele mapodisi a lefatshe leno. Mme yo motona yo itseng tiro yo tlhaloganyang gore o mobereki wa puso bosigo le motshegare. You are a servant of this nation, to the people of this nation. You lead diligently and you are an example of leaders and leaders. Lelebanti li ithute mo go ene, and she unwavers when she takes decisions. Ha tsa tshwetso wa etsa ibile ha o shaoshe ke motho o tsang ditshwetso a tlhamaletse a setse tsamaiso morago
mme ebile a na le tlotlo e le moeteledipele yo tlotlo e ko godimo. Tona Mmusi o supile fa go lwantsha le go fedisa gotlhelele borukuthe go batla tshwaragano magareng ga mapodisi le makgotla a ditsheko. Mpho ke Leboge, Botswana Television, Gaborone. Kgosi ke eme nao Tshosa o tlhomilwe go nna kgosi ya kgotla ya go Rasebego Kokanye a tlatlhama mogolo wa Kgosi Farouk Tshosa yo tlhokafatseng ka kgwedi ya Morule ka ngwaga wa 2021 mo palamente wa Kanye South. Dr. Lemogang Kwape yo neng a motlhoma semmuso o kopile banni ba Kanye go tlotla kgosi ka bogosi e le tiro e Batswana ba itseelang go godimo mme ebile e le ngwao e Batswana ba santseng ba itshegeditse. Ke se go fetse Makwenja. Kgosi Tshosa o puputilwe lekgetla go ba supile le moeteledipele wa Popota a supile seo jaaka a sala a tshwareletse morago ga loso le ga mogolowe. Dikgwetlho tse di lebaneng baeteledipele jaaka dikgosi di mmalwa ke ka moo morafe o kopilweng go ema kgosinokeng ebile ba mo thuse ka dikgakololo tse di maleba. Re puso e tlotlang bogosi le botlhoko jwa bogosi mo tsamaisong ya lefatshe la Botswana ke gone mo o bonang go na le ntlo gote ya dikgosi ko marara a thulanyang ditlhogo teng ba gakolola puso jaaka re itse gore thaego ya lefatshe e simologetse mo go bone mme ka lekalobetso makeletse mongame setilo se se tsididi se se senang dihawa. Kgosi Tshosa o ne a amogela bogakolodi go tswa mo babereking ka ene go mo sedimosetsa ka se se ka tlhokiwang go dira tiro e ka bokgabane. Kgosi ke kgosi ka bao ka jalo ke kopa morae go lo mo imenokeng ka nako tsotlhe. Kgosi ga amogele tipamolong e se ka bothata ko wena a borare tsa ke go supinyetele go go mokgethinyana. Kgosi ga a tse lekgakore mo ditshekong. Kgosi o thusa batho ka tekatekano a sa e le gore a mongwe ke mohumi kana mongwe ke mohumaneng o tshwanetse gore o batseye ka tekatekano. Kgosi o tshwanetse gore o thuse morae ka nako tsotlhe. Kana go nna mogogi ke selo se se tlhodilweng ke Modimo mme ke tla lobusa ka tekatekano ke tswelele ke lobusa ka tekatekano mo go yona. Ke tla lopa botlhale thata le nonogo mo Modimong ya go le tshegetsa go tshela le lona ka kagiso le ka thokgamo. Go tse dingwe mo palamente Dr. Kwape o ne a koretelela ka go tlhalosetsa banni fa kokelwana ya bone ba akangwa ebile tla tsengwa le ntwana ya bomme ya pelegi le gore kokelwana e tla bulwa mariga a fela. Ke se go fetse Makwenja, BTV News, Kanye. Mephato ko kgaolong ya bobirwa e tsweletse ka maiteko a go sireletsa leruo ka go nonotsha tirisano mmogo le maphata a puso jaaka la itshireletso temothuo le la dikgaolo le tlhabololo magae. Mephato eo e ne e kopane kwa bobonong le bana le seabe bao go sekaseka lenaneo la yone ka maikaelelo a go oketsa maduo mo twantshong ya bogodu ja leruo. Karabo Molusi. Mephato ya bobirwa e simolotse le mogopolo wa boithaopo le boipelego go lwantsha bogodu jwa leruo gareng ga lefatshe leno le la Zimbabwe. Motlhala mo dingwageng tse 5 o setse o ntshitse maduo ka kemonokeng ya puso ebile mophato wa akareditswe mo lenaneong la ipelegeng. Re a taiswa ke gore di gorogile dipusi di gorogile ditongo lauto yaanong a re bate diheta ga ke laitse ga re bate di tsena bile gote ba tsere re thusitswe re ntse re a thusiwa go on dikgomo di a goroga re re itse ka re a banela no be ta nna kana go ile kana kile ba rena mo semo sa gore gote re sa re ba utswa re ba tsere ka moso ba tsere re rata go misa ba tsere ya no ga ke e nna gore go rekiswa madi go rekiswa dipoko go rekiswa dipoko e seng ba tsere tsontse ne re nne ba ke ka tshwaragano ya bana le seabe mono gae tirisano le mafatshe a amegang le yone e godile. Tshwaraganyo ya rona le mahatsha mabedi a re share mololwane lone e kwa godimo go gaisa. Re na le diphuthego kgosi every 3 months ne re le ko Zimbabwe. Re na le mapodisi a Zimbabwe, Masole Wildlife. Re bua ka tsone dikgantse re be re bua kgosi
re re ko go rona re na le mophato o e le gore o laolwa ke ba bogosi yo nonogileng go tsamaya bosigo le motshegare. re ta re ntse re ba rutunsa gone hela jalo gore ga kgomo o e bona e thagetse o e bona ka tselentseng jang gore e tswe ko Zimbabwe ba setse ba itse gore tsa Zimbabwe di tshwailwe mo right-eng go na le tsa rona tse e leng gore di tshwaiwa ka ko lefteng jaanong go raya gore ke dio dingwe tse e leng gore re ta re ntse re ba rutunsa re ba bontsha gone gore ga go diragala seemo sa go nna yalo lo tshwanetse gore lo tseye e fetshwetswe. Dingwe tsa tse di dumalanweng ke gore dikgosi di buisane le morafe go nonotsha tirisano mmogo ya mephato le morafe gore o tlhaloganye tiro ya one. Karabo Molosi, BTV News, Bobonong. Go tokafatsa le go tlhokomela ditsela tse di lomaganyang metsi, masimo le meraka go botlhokwa ka go nolofatsa mesepele go tswa le go ya ko mafelong ao a e leng boramelelo ja go ntsha dijo le itsholelo ya Batswana. Seo se itetswe ko Bomoroko ke mothusa tona wa dikgaolo le tlhabololo magae Re Setlhabelo Modukanele fa ile go lekola tswanelo pele mo tirong ya kago ya Motshelakgabo kwa motseng wa Diloro. Karabo Molosi. Tshwetso ye tserweng ke puso ya gore madi a tlhabololo dikgaolo a lenaneo la Constituency Community Projects CCP a dirisiwe go aga ditsela e bereketse banni ba metsi ya kgago di le Diloro ka bane ba dumalana ka bongwe fela jwa pelo gore madi a ngogola a dirisiwe go aga Motshelakgabo o lomaganyang motse wa Diloro le meraka le masimo go emisa matshwenyego a neng a baharaheri. Go le gantsi ha dipula di nele o ithelele gore dilori ga ditole so o hetsa beke o le ka kwano ga motse yanong o palelwa ke go ya ko morakeng kana o palelwa ke go ya ko masimo mo e le gore ga o itse gore ga o ya go tsena ko morago ga metsi a heta go ya go nna jang mme yanong ka gore borogo ke jo bo sa bolong go batiwa tota mo motseng wa Diloro ka dingwaga ke dumela gore bo a go thusa mo seemong senese botsogo hela le jone bo ka kwano kana tautona o sa thola a bua ka manisa change gore a re changeng mme gape se ke batlang go se gatelela ke yone kganya gore kganya lehatshe gore re ijesa kana re simolola gone we start small ga metsi yone mme be di kopantse ba kgona go lemana go tsote ba sa kganelo ke gore ano ka etetse kana ga ya tala ba ntsha dijo ba jesa malapa mo mogagodi ba jesa malapa mo Diloro ko bohelong ba jesa la tshela Botswana. And this is what we want to see. Batswana ba eme ka dinao ba ijesa ba itirela. Tiro e simolotseng ka kgwedi ya Ferikgong e beetswe lebaka la dikgwedi tse 3 gore bo e wetse kgwedi eno e le 26 mme go tlhalositswe fa e dirwa ke khamphane ya monogae ka 900,000 pula e bile e hirile banni jaaka go tlama ka molao wa economic inclusion. Re dirile culvert ya rona go na le mo re go bitsang re di-portal culverts tse e leng gore di ta di diretswe ruri ra di reka e be re ta re baakanya lehatshe re di alela e be re di ba di ta di diretswe ruri ke gona ka ga re dirileng project ya rona ka teng tota gone ne re lebile cost gongwe le yone size wa molapo e leng gore ra o dira ke seo sa se nnela ruri with proper maintenance re sologela gore dingwaga le dikokoma di tanang tse di tola gone go nna teng ga Motshelakgabo o go tiisitse banni moko mo mogopolong wa go dira lefelo la bojanala mo lentsweng le le bidiwang Maphirinyane le go bolelwang fa le humile ditso tsa motse wa Diloro. Karabo Molosi, BTV News, Diloro. Mogolwane wa lakalana le tsamaisang ditlhopho la Independent Electoral Commission ko Silibe Phikwe re lesang Molomele a re bantshitse mokwalo wa maina a bao ba ikwadiseditseng ditlhopho tsa setšhaba gore ba tle go rufatsa fa maina a kwadilweng e le one e bile a tsamaelana le dinomoro tsa omang. Banni ba Silibe Phikwe ba itsisitswe mo phuthegong ya kgotla ya mo palamente wa Silibe Phikwe West re Dithapelo ko rapetse fa mokwalo o le mo mahelong a le marataro mme ebile o tla bewa malatsi a le 42 Mamosisiska Kapego. Go ya ka molao wa ditlhopho wa section 14 B cap 0209 motho mongwe le mongwe o ikadiseditseng ditlhopho tsa setšhaba mo kgaolong e pehela ya botlhophi o na le tshwanelo ya go bona mokwalo o pele go iwa ditlhophong. Se ke sebaka sa go baakanya phoso epe e ka itsang motlhophi go tsana ditlhopho.
ope o itemogetseng phoso kana a na le matshwenyego ka mokwalo o letlelelwa go isa matshwenyego a gagwe kwa ofising ya ikwadiso mo malatsing a le 42. Se o tshwanang ko gore o se dire ga o ile go inspector sa ntlha ke goreng o tlhola leina la gago ra le teng le kwadilwe sentle le o mangwe wa gago o mannambara wa gago o kwadilwe sente le ko nnang teng ke ra ko o tshwantseng wa tlhophela teng ke gone mo go leng teng mo rolong eo re tla tswalla yalo re inspector rolo yo for malatsi a 42 a go helang ka June a le 2 rolo e ha o batla go nna le copy ya yone o ka e kopa mme go e kopeng ga gago o tla bo ra gore o direla copy ya teng o duela 1.75 thebe ka copy engwe hela go anamisa mokwalo o wa maina ke nngwe tsela ya go aga tshepo mo ditsamaisong tsa ditlhopho le go netefatsa fa ditsamaiso di tsepame. Email address ya miki o ntomela go sena di-cost tsa printing tsa IEC go sena go dirisiwa dipampiri mo go ntsintsi a ke ra re we want to go green we want to reduce carbon footprint gore se ka ra dirisa dipampiri tse dintsi we want to go paperless me ke na le letshwenyego mo kgang ya voters roll gore ga ina di house number, so how are you going to identify gore me gasha o na ko house number 6281 ke o tswang go utsuwa a re lebella mo section 16 ya vote ya electoral act e supa ya gore e tla be le hard copy ka tsela e ntseng jalo gore e gonna soft copy ke dumela gore gongwe go tla tsana go ja tsa ka re tla re mo bokutshwanyaneng e be re kgonne go rarabolla kganya ya di plot number ka gore ha ke lebella ya 2019 e be ke lebella ya 20 e current ke le moga gone gore di a harolagana go nehela ho setšhaba se rotloediwa go ikatumetsa kwa mahelong a kailweng go rurifatsa maina a bone se le go supa fa ba ipankanyeditse go ya go tlhopha jaaka e le tshwanelo ya bone ya puso ya batho ka batho. Mamusi Siska, BTV News, Silibe Phikwe. Mo parlamente wa kgaolo ya Kgalagadi Borwa Sam Brooks o kopile banni ba motse wa Bray go ikwadisetsa ditlhopho go nna le sebaka sa go itlhophela baemedi. Brooks o kopile se jaaka ne a bua le banni ba motse o mo phuthegong ya kgotla ko lebogile ra dipotsane. Banni ba Bray ba ikopile go ikwadisa ka dipalo tse di kwa godimo mo poeletsong ikwadisetso ditlhopho e tla tshwarang kgwedi ya Motsheganong e le 20 go ya kwa go e le 31. Brooks o tlhalosa ikwadiso ya poeletso e bakilwe ke dipalo tse di kwa tlase mo ikwadisong e sa tswang go heta. Me go tlhoka go ikwadisa e bere go tswalelo sa ikwadisa e bere tatsela ditlhopho o itharabologa gore yana wa tloga go tlhopha ka gore yana mo bonye se mamang yo gore o ka go mo tlhopha o dumalana thata mo gena e bere o tsena go batlhopelo mo bote ga wa ikwadisa wa gonna mo thwaga ga ba jewa ke gore mo thwaga go ena o tsena mo pitlagano ya gore o jelwe wena wa go tsena mo pitlano ya boikotla 5 years o mo lebala jana wa kampa mo Bray morago ga go sena jaanong go thotha yone maina re heletse ka dipalo tsa 606 go na le maphaphelo mangwe a re nang le one mo dipolaseng tsa rona re na le maphaphelo mo J34 a e leng gore a kwadise dipalo tse di ko tlase thata ko J35 go tsadi ka go tlhoka lesego ga re a kwadisela e le mothophi ope ke kwadisitse zero mme kana go na le bangwe ba ba nnang koo bao ba ikwadisitseng ba kopiwa go ya go tlhomamisa gore maina a bone a teng mo dibukeng tsa ikwadiso. Ebile ra terere ka re ne re sega melelwane mesha maloba le ga kgaolo ya rona ya sa change go na le gore gongwe bangwe ba ne ba seka ba tshwara melelwane sentle ba hela gongwe ba ikwadisitse ba neng ba sa tshwana go ikwadisa teng botsadi le gone supa yalo ka fomo re kgone go go hodisa sentle re go beye sentle. Mo nakong eno go ikwadisitse batho ba le 15,000 hela mo kgaolong ya Kgalagadi Borwa le a go ntse jalo ba ofisi ya IEC bone ba tsweletse ka go gasa molaetsa wa botlhokwa ja go ikwadisetsa ditlhopho. Ke o lebogile ra dipotsane Botswana Television Bray.
sebaka jaanong ke sa ga Thato Kgosimore go re neela tsa metshameko Titi. Dumela Kgomoso. Rra. Le teng. Rahano. Ke a le bona. Tla ke tsena ka tlhamalo mo go tsone. Tsa metshameko tsa Botswana tonight tla ka wena ka Thato Kgosimore primareng eno motho etsho madume a re lebepego e di gogang kwa pele. Go solofetse motshameko o mašetla ka matlhatswa jaaka morupule Wanderers e tla bo ya amogela Holy Ghost mo ntweng ya go tila selepe sa magagane kwa Phalape Stadium. Ditlhopha ka bobedi di iphitlhela di le mo maemong a sa itumediseng a bo 15 le a bo 16 ba farologangwa ke ntlha e le nngwe kwa mogatleng wa loko a re utlwe Katlego Kgakole. Morupule Wanderers ba tsena mo motshamekong o ka moao ko tlase moraga go komisio ya lerole ke baeteledipele ba Loko Jwaneng Galaxy ba ba fenya ka nno tse 3-0 mo motshamekong wa liki o neng o tshamekelwa kwa Jwaneng ka mafelo a beke e fetileng. Mo nakong eno banna bao ba kwa Phalape ba mo maemong a sa jeseng diwelang a 15 ka dintlha di le 19 tse ba di kokwantseng ka phenyo tse 4 maleka a 7 le tatlhegelo di le 10 mo metshamekong ye le 22. Phenyo ka moso e ka bona bafana ba magala ba tlhatlhogela kwa maemong a 12 fa 11 Angels, Police 11 le Nico United di ka latlhegelwa. Holy Ghost ba ba iphitlhelang ba le kwa mogatleng wa loko le bone ba tsena mo motshamekong wa kamoso ba balobadi moraga gore ba latlhegelwe ka dinno tse 2-1 kgatlhanong le Masitaoka mo motshamekong wa bone wa bofelo wa liki. Holy Banyana ba tsena mo motshamekong o ba le kwa mogatleng wa loko ka dintlha di le 12 tse ba di kokwantseng ka diphenyo tse 4 maleka a 6 le tatlhegelo di le 12 go tswa mo metshamekong e le 22. Phenyo ka moso e ka tlhatlosetsa Holy Ghost kwa maemong a 13 fela fa Police 11 le Nico United di ka latlhegelwa. Mo metshamekong e mengwe ya liki eo e le ya matlhatso, Security Systems e tla amogela Traffic kwa Lobatsa Sports Complex mo motshamekong o tla bong o tla ko go wena ka tlhamalalo mo BTV1. Masitaoka e tla lwela dintlha tse 3 le BDF 11 kwa Dinaledi Academy Stadium fa Nico United e tla bapolana le Swa Flamingos kwa Selebe Phikwe. Ka Sontaga metshameko e mebedi fela, Matebele FC e tla lekana mašetla le Gaborone United kwa Dinaledi Academy Stadium fa mo motshamekong wa bofelo basireletsi ba Liki Jwaneng Galaxy e tla nna baeng ba Police 11 kwa Lobatsa Sports Complex. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela re ntse re le mo go tsa kgwele ya dinao setlhopha sa Jwaneng Young Stars se mo maemong a mantle a go iphitlhela ba fentse bosimega jwa liki ya First Division ya ka kwano borwa. Young Stars e mo maemong a ntlha mo lokong ka dintlha tse 40 e farologana le Union Flamingo Santos e mo maemong a bobedi ka dintlha tse 7 fela bafana bao ba Jwaneng ba tlhokana le dintlha tse 3 mo metshamekong e setseng e le 4 go ipona ba tlhatlogetse kwa lekeng e kgolwane ya Botswana Premier. Young Stars e mekamekana le UB Hawks kwa lebaleng la VTM mme fa ba ka fenya motshameko o ga mmogo le motshameko wa bone o latelang kgatlhone le Mochudi Center Chiefs ba tla bo ba gorogile kwa lekeng ya Botswana Premier. Young Stars e tla bo e beile thata mo motshamekong wa bone yo ntseng a tsabakela Serati Semadi yo mo nakong eno a eteletseng banusi ba dino kwa pele ka dino tse 14 go tswa mo metshamekong e le 12 fela UB Hawks le yone e tla bo e ingapangapela jaaka e solofela go tla mo motshamekong ya jaaka e tla bo e solofela go tla go tshameka metshameko ya go tswa mang go tsena mang fa paka e wela mo metshamekong e mengwe e rulagantsweng ka mafelo a beke. City Pola e thulana le Desert Ngau kwa Mopane fa matlho otlhe a tla ba lebile kwa Lobatsa jaaka Mochudi Center Chiefs e tla bo e le baeng ba Extension Gunners. Northern yone ya amogela Presence 11 kwa lebaleng la SSG. Kwa bokhutlong re lebatsa motshameko wa rugby lekgotla la Botswana Rugby Union le tlhophile setlhopha sa rugby sa sekolo sa Popagano kwa motseng wa Sepopa go ya go emela dikolo tsotlhe tsa lefatshe leno kwa kgaisong ya borwa jwa Africa kwa Harare, Zimbabwe go lebilwe bokgoni jwa sone. Taleso eo e tsile ka lekgotla la Zimbabwe Rugby Union le le rulagantseng kgaisanyo eo e simololang ka mosupologo go fitlha ka matlhatso. Tiny Tsukudu ka pego.
dikgaisano tse tsa motshameko wa rugby di tla naya setlhopha se sa rugby se sešwa go tlhomiwa sebaka sa go supa bokgoni jwa bone le go rotloetsa go abelana ditso le ngwao gareng ga batshameki go tswa mafatsheng a a farologaneng. Le fa go ntse jalo mokatisi wa setlhopha Rre Malebogo Matlhare a re o na le tshepo ya gore ka bokgoni jwa bone ba tla bona maemo a botoka le go dira gore setlhopha sa bone se itsege. Go nna le seabe mo dikgaisanong tsa selebego se ga go tokafatse fela bokgoni jwa baithuti mo motshamekong mme gape go rotloetsa go dirisana mmogo boitshwaro le go nna le nonofo ya go etelela pele. Re simolotse rugby mo popagano last year re be re ya ko lehatsheng la Francistown ra go lebagana le the Great North e ne na le Dupi le Shakaway Rugby Club. Ha o ka lebela ditimi tse tsotlhe tse ke tlabeng ke ntse ke di bua ke ya pele ke ditimi tse di tona tse di mo league mo e leng gore bananyana ba ka bo bone ba bannye mo go bone thata. Ha re ka lebella sentle re ipaakantse sentle re solela gore a re a go boa kwa ra go tla re tshwere sengwe se se bonalang ra tshepisa ka se. Le fa go ntse jalo captain wa setlhopha go a baone Lekgowa a re ba ikatisitse thata ebile ba bankantse diphoso le ditlhaelo tsa bone mo tshamekong. Re ne re lemogile gore mo ditopa tse re tshameka le tsone re slow mo go pass dibolo gape ga rena that communication and re lekile go baakanya ga ntse re practice kwano and re lemogile gape selo one gore ga re siana ga re supportane mo team ya rona tshwanso re losa ene re bakantse dotse jaanong ke ne ke re gongwe ka bokhutshwane mo godimo ga tshepiseo ke kope mo setšhabeng gore gongwe motho hela gope yo ka re thusang re tlhaelelwa ke ditlamelonyana dingwe tse e leng gore ha re ka di bona tseo le tsone di ka re ba thata mo ntlafatsong ke lebile dilo di tshwana le dikhokho ke lebile dilo di tshwana le di-scrum vest ha ba ka hella ba di bone go na le ditshepiso hale le hale. Setlhopha sa rugby sa Popagano se ntse se dira bontle mo dikgaisanong tse di farologaneng tsa motshameko wa rugby mo lefatsheng leno. Tiny Tshukudu, BTV Sport, Sepopa. A re tse sebaka se re ba eleletse jalo Masego le Matlhogonolo ka one tsela eo re tlisa kwa bokhutlong dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight Kgomotso Maphane. Re ba eleletsa Masego le Matlhogonolo mme mo katiso ya bone a na wela ka gore ba senka dithuso ba kopa dithuso gore ba kgone go hella ba le gone go ka Harare. Ke one kgang yo motho le motho Kgomo. Ne ke na gore o ska itswana hela ka gore ba eletsa Masego le Matlhogonolo re dira jang TT o le mmega dikgang wa tsa metshameko nya ba tla bona thuso ke a leboga TT ya re kopana gape kgante jana ka nako ya boroba bongwe rra yo e ne e le Thato Kgosimore a re neela tsa metshameko a re lebe gape tse di gogang ko pele mo nakong ya gompieno. Go dira ka natla ga Mahama o ikemetseng go botlhokwa go godisa itsholelo. Tona wa ofisi ya Gatautona go tladitse boeteledipele ja lephata leo go netefatsa gore ditirelo di goroga go bathong ka nako mme ebile e le tsa tlhwatlhwa. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa rugby sa sekolo se segolwane sa Popagano se tla emela lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa Southern Africa Junior Schools Rugby Competitions kwa Harare, Zimbabwe. Wethu di ne di le kalo ka se sebaka a re lebetsa Tepolwapi. Dumelang ba gaetsong ka mogeleng ka se mosalawapi o sediwa ke Lydia wa Dikgomo fa re lebela sentse salawapi mo itseweng an se re sepetsa marumo a felong ka bontsi a lefatshe leno kwa ntle ga dikgaolo tsa Nghabele gantsi kwa gone go santseng go apogile. Mo letsatsing la ka moso gona re setse gore go thibile mme re mo tsamayana go thibi ka bontlhabong mo digalong tsa borwa botlhaba kgatleng go eneng borwa le gare le bokone botlhaba ka kgonagalo ya mo sarasarane mo digalong tsa borwa le gare le bokone botlhaba fo mo digalong tse dingwe gona setse gore go thibile ka bontlhabong ka kgonagalo ya pula ya diphefo dikgadima mo mafelong mangwe a digalo tsa Kgalagaje le borwa.
mo mophakeleng gone go tla ikutlwa tsa go le bothitho lefatshe leno ka bophara ka 16 go ya go 11 mo tshokolong gone go tla tswelela le go le bothitho lefatshe leno ka bophara ka 27 go ya go 31 ka letsatsi la tshipi gone se go thibile mere mo tsamayana go thibi ka bontlhabo mo dikgalong tsa borwa le gare le bokone botlhaba mo dikgalong tsa kgalagadi borwa botlhaba khatleng kone bokone le gare le tshwabe gone se go thibile ka bontlhabong fa dikgalo tsa nghabele gantsi gone se go apogile go le mololo mo dikgalong tsa bokone botlhaba le borwa le gare mo dikgalong tse dingwe ka bontsi gone go le bothitho setaba sa go sa fa go tsetse diphefo tse di mashatla ka mafelo a beke eno ka jalo ba re tloediwa go ipaballa mo diphefong tseo le go tsara tsegola ka le go tsa tepolo ya pi boroko ya no re bona gore lehelo le re ire lehelo le leng gore ke le tla supetsang batswana botlhe se nna ke se rotloetsang